Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hada eden fuɗɗito ka deftere men ɗo wiyetende alwajid fi fiqhi sunna wal kitab al aziz li docteur Abdul Azim al Badawi rahimahullah. En jangi haray ko wiyete ngeyguji ɗi sariya on jaɓaɗi. En jangi kadi ko honɗi e piiji woni sariya on newnayo yeeye few. Wano innugol honɗum wano innugol yeeygol piiji ko himirte ko wiyete kon hande instrument musical haray sella. Yeygol kasetiji ka himete haray sella, yeygol kasetiji ka bonkiji woni haray sella, yeygol bare haray sella, yeeyo ñaari haray sella. Enen en jantike piiji ko wiyeten sellata ya ñaamu coggu muɗum haray sariya o yetike. Hande noon ko jangeten ko alkhiyar bi mana honɗum suɓagol. Ta'rifuhu haray ko woni alkhiyar ko honɗum huwa talabu haray ɗum ɗon ko ɗaɓɓugol hayril amrayni ko ɓuri moƴƴude e fiyakuji ɗin ɗiɗi minal imda'i e newnugol ngeygu ngun awel ilga'i ma firtugol ngeygu ngun. Kono inete alkhiyar mi yeeye ɗo goɗɗum joni sooda e nder konko jooɗiɗen ɗon sila fala haray sariya on no jonni mi on no fote enen en seedali miɗo wawi innude mi newni ngeygu ngun mbaɗum mi firti hila wawma yeeye ɗum ɗo joni sooda e nder ko jooɗiɗen kon hila ndarude hunde nden min mi sooduno kono mi firti ɗon haɗa anga waɗi on ilga anga firti ngeygu ngu ma ɗum mi ndara mi yeeɓa ha ɗum ɗo welilan mi soodi seeden ara ɗum ɗo woni honɗum imda fami ko woni al imda wal ilga. Haɗa ko ɗon enete al khiyar suɓindingol. Aqsamuhu geɓe ko wiyete khiyar ko khiyarul majlis hiɗa mari ko wiyete khiyar al majlis suɓagol ka jonde bimana an e goɗɗo so yeeyidiri mi yeeyima ɗum ɗo a soodi haray e nder ko jooɗiɗen ɗon kon sariya on kadi no waɗi sariya e nder konko jooɗodiɗen ɗon en seedali d'abord ko ɗum woni ɗum ɗon o inni wa yathbutu lil mutaaqidaini haray ko wiyete khiyarul majlis on ɗum ɗon no tabitana haray e haɓɓuɓe ɓen ɗiɗo ko mbo woni haɓɓuɓe ɓen ɗiɗo ko sooduɗo on e yeeyɗo on sabu enen inni ko wiyete ngeygu kon ɗum ko haɓɓugol piɓol bimana ko haɓɓugol contrat ko waɗo contrat oya inna mi soodi oya inna mi jaɓi ma oya inna yeeyan oya inna mi yeeyima haɗa ko noyne fi aql. Joni noon ko wiyete khiyarul majlis kon ɗum ɗon sooduɗo on sariya on no jonni mo yeeyɗo on kañum kadi sariya on no jonni mo bimana kono firti ɗum ɗon. Si mi yeeyi oɗo joni téléphone minni mi yeeyima mo sanƴiro ari ay nilan a soodi sila faala mi firtay yeeygol ma an kadi sila faala an a firtay soodugol ma sabu haray hiɗen e jonde ka wonɗen e yeeydirde ɗon. Amma sen seedi ɗon tawata a soodi mi jonnima mi hendike muɗɗi mi yeeyi enen en seedi enen en janggay joni ɗum ɗon haray sella firtugol ngol ɗon ngeygu si wona hara sooduɗo on ma ɗum yeeyɗo on hara jaɓu si wona hara fewdo yeeydirɗon anga innunomo honɗum haray la soodude ɗum ɗo kono noon e nder balɗe tati koye mi jogo si tawi woni welalla mi artira si ko noon halɗirɗo on kañum kadi haray no selli. Kono amma son haldali ɗum ɗon few a soodi oya jonnima hunde nden a jonnima muɗɗin a daari ka yeeydirɗon ɗon ha on seedi oya yeehi a yeehi hande kadi sellata on ɗum yo firto si wona kanko faala famike ko woni khiyar al majlis. Wa yathbutu ɗum ɗon no tabitira haray no tabitana lil mutaaqidaini yeeydirɓe ɓen ɗiɗo woni ko yeeyɗo on woni ko sooduɗo on haray mo jogi ko woni khiyarul majlis min hinil aqdi ittande makka ɓe haɓɓi piɓol ngol ittande makka ɓe yeeydiri ɗon ila an yatafarraqa ha ɓe seeɗa ma lam yatabayaa ɗum ɗon noon kadi ko si tawi woni ɓe yeeydirali ala alla khiyara wondema hara suɓugol allah na goɗɗo e maɓɓe bimana ar mi yeeye ngol bikkol ɗo kono noon simi yeeyima ngol wurtugol ala toon dey oya kañum kadi nawa mi jaɓi mi soodi haray ɗo gonɗum hayso oya yeeɓi hayso tawi woni oya yeeɓi hande kadi on ɗum sella haray wurtugol sabu ɓe kaɓe haɓɓayno ko ɗum wiyete ngeygu ngun ɓe halduno hon ɗum suɓagol ala famike masala on ka aw yusqitahu ba'da al aqdi ma ɓe gayna tun yeeydirgol ɓe fof ɓe halda on ɗum wurtugol ala oya inna mi yeeyima oya mina mi soodi ɓe gayna ɗum ɗon tun ɓe nawa ɓe haldimo kala e maɓɓe wota wurtudey haray honɗum hande kadi sellata wurtugol.
aw yusqitahu ahaduhuma ma goɗɗo e maɓɓe liɓa ko sariya on jonnima kon bi mana enen en inni ɗo haray ko wiyete ko khiyarul majlis ko hombo tabitini yeeyɗo on hino mari khiyarul majlis sooduɗon kañum kadi hino mari khiyar al majlis goɗɗo e maɓɓe no sinni mimi muñike kankon hande kadi haray ko kanko liɓi haqqe e makko on oya hande kadi weddodi e hunde nden si tawi woni ko kanko soodi wurtetake si tawi ko kanko yeeyi wurtetake saabu oya liɓi haqqe mum fa yusqitahu haqquhu wa yabqa haqqul akhar haray o liɓi haqqe makko on haray haqqe oya on heddi haray enen en jangi ɗo ara datmen hande ko alkhiyar khiyar on enen ni hiɗe mari ko wiyete khiyar al majlis afwan khiyar al majlis khiyarul majlis sooduɗo on wo yeeyiɗo wo kono no inete khiyar al majlis ko sa yeeyi goɗɗo o soodi fo tehi ɗon wondi goɗɗo e mawɗon hino wawi firtugol ko yeeyi kon oyan wawi firtude ko soodi kon oyan wawi firtude ko yeeyi kon si wona hara hon ɗum hara on haldu ari yeeyidiren kono noon haray wota mo firtu ɗo yon yeeyidir so yeeyidiri ɗon hay goto wata firtude kono noon so yeeyidiri minni ardu mi soodane ɗum ɗo kono noon e hoore ko mi soodante kon hay sen seedi ɗo joni mi yahay ka suudu mi wonda e mum balɗe tati mi dara si tawi woni ko hunde moƴƴere si tawi woni no fonctionna si fonctionnata andi mi jonni tete o yaynayi haɓɓiron noon innen jeygu ngu ɗon no sellane artirgol si ko halduɗon ko an ibnu umar ittama e seydina ibnu umar an rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama tabitinulaɗo sallllahu ittama e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam annahu qala wondema ɓe maki ida tabaya arrajulani si worɓe ɗiɗo yeeyidiri ma himɓe ɗiɗo yeeyidiri fa kullu wahidin minhuma goto kala e maɓɓe haray no jogii bil khiyari innen wondema suɓagol oya suɓagol yeeygol ma suɓagol soodugol ma lam yatafarraqa fo de ɓe seedali ka ɓe yeeyidiri ɗon wa kana jami'an tawa ɓe ɗiɗo kala hiɓe wondi aw yughayyaru ahaduhuma al akhar ma goɗɗo e maɓɓe innen e maɓɓe ɗuma suɓo fa in khayyara ahaduhuma al akhar si tawi woni goɗɗo e maɓɓe ko wiyete ko suɓike fa tabaya bimana kono woni ɗo suɓagol oya kañum inna hara miɗo falama yeyde ɗum ɗo oya inna mi soodi kono noon si mi soodi enen e wurtata dey ɗo yeeyiɗo on kañum waɗali sarti ko sooduɗo on waɗi sarti so yeeyidiri e ɗum ɗon firtetake sabu ko an liɓi haqqe ma fatabaya ala dhalika si ɓe yeeyidiri e hoore ɗum ɗon faqad wajaba al bay'u haray ngeygugu waɗɗike sabu on onon o waɗi acte bimana sariya on jaɓata yami yeeye sooda innen sooden tun innen enen e firti la fa in tafarraqa si tawi woni ɓe seedi bada an tabaya'a ɓaawo ɓe yeeyidirde walam yatruk wahidun minhum al bay' hay gooto e maɓɓe tertaki ngeygu ngun haray hay gooto e maɓɓe firtali oya inna mi yeeyima ɗum ɗo oyane mi soodi ɓe seeda ɗon tawata hay gooto oya innali wurti oya innali kañum kadi wurti hande kadi si ɓe seediri noon fakkat wajaba al bay' haray ngeygu ngun waɗɗi hande kadi sellata firtugol joni noon jaka enen andi on ɗum ɓe hiɗen mari noon commerçant ɓe goo mi mana yeeyaɓe goo ƴoƴƴuɓe anduɓe sariya on janfotoɓe hiɓe andi sa an e on tigi so yeeyidiri si on waɗali sarti on seeday tun hande kadi wurtugol ngol hande kadi sella konɗum konɗuɓe watte ɓe yeeyete tu ɓe huccita fi wata wawu wurtude ko ɗum waɗi ɗuma ceernojo inni wa tahrumu harayno harmi al furqatu seedigal fil majlisi ka nokkure ka ɓe yeeyidiri ɗon hara ko seedirɗon imma yeeyɗo on ma sooduɗo on ko hawjani koɓe seedu khashiyata l istiqalati ko hulugol wurtugol hara ko ɗum hawjinimo fiyo ɓe yeeyidir heña par ce que goɗɗo e maɓɓe imma soodowo on ma yeeyo on henno andi si tawi tu woni ɓe seedi haray hande kadi ngeygugu waɗɗike mimana hay goto maɓɓe wata wurtude hande kadi si tawi woni ko wonɗa e hawjinirde yeeygol ma ko wonɗa e hawjinirde soodugol ko fiyon seedu heña fi hara goɗɗo e moɗon wawali wurtude haray ceerno joni ɗum ɗon no harmi sabu haray ko hawjanɗa fiyon seedu wona fi goɗɗum ko fi wota oya waw wurtugol imma sooduɗo ma ɗum yeeyɗo an amr ibn shuaibin ittama e ɓeeɗo an abihi ittama e baabe maɓɓe an jaddihi ittama e mama soro maɓɓe
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وندما ثابتين صلى الله عليه وسلم بماكي البيعان يندير ديدو بالخيار أرينو جوجي كونو سوء أقول نيونغول غيغو ما نفيرتغول غيغو كونو نون كونديتوما ما لم يتفرقا فديب سيدال إلا أن تكون صفقة خيار سوانا هرا إن ييغول مابengol ko be wadiri ko pibande su agol bimana hondu kondu wadi dum non ko innugol ar mi yeye dum do kon non sa sodi haray mi jogoto balde didi don hay son sedi ngeygu ngum oyano wawi wurtude sabu on wadi sartika ka ngeygu nane konnu wonden e yewtude ko yeyido wadali sarti ma sodudo wadali sarti amma non si tawi woni min ni yeyan o télévision ma do ma yeyan gal otwal ma do anga sodi en haldali ya yawndaro ya ay hande kadi en sensedi wadike ngeygu jonnon si tawi woni minni mi soday ngal otwal ma do kono non mi jogoto ngal lewru e buddin ko mi jogoto ngal lewru de si mi tawoyi ngal moƴƴa e wurtay hande kadi si mi jogi ke ngal lewru mi tawi ngal moƴƴa e wurtay sabu fewndo wadeten ko wi'eten ngeygu ngum hari mi sartinno yo mi jogo ngal lewru mi dara ko wadi cerno jongini haray hadith on kanula do makko illa an takuna safqata khiyari famike ko woni safqata inna wa nama safqata khiyari wala yahillu lahu haray daganakimo an yufariqa sahibahu de o sedata wondi do makko on imma yeedo ma sodu do hara ko be sedirta ko khashiyata an yastaqilahu ko hulugol fi wata o ya wurtu woni ko sodu don woni ko wurtu don ta wurtu ay ko woni dum non yatlubu faskhal aqdi haray ko o hittini he fi yobe sedu ko fi dabbugol firtugol ko wi'eten kon innen pipongol bi mana ngeygugo hare ene jangido no khiyarul majlis simiye ma goddum asodi en seedi hari en wadali sarti waddi ke wonno nyibugol e ngeygugo amma no se wadi sarti don hare honno hande kadi ko sarti o ma jogi amma no simiye ma tayi ko miye ma ko no jogi ayibe miyeta kima mi suudi don hay sen seedi kadi ila mari wurtugol sabu fi on sabu marchandise mo yeyda lan no jogi ayibe jono anga yata no kila on ayibe hay sin yaadi e makko en seedi don kadi sariya on hinno inni mi wurta silam fala mi jogi dike e ayibe on silam fala mi wurti sabu hari hede marchandise on hinno mari ayibe ay anga yata kila inne hida mari kadi ko wi'ete on khiyar ashar ko don wolde na hara ko subagol ko hara no wondi on no e shart wa huwa ko woni dum non an yashtarita ko goddo e mabbe sarting woni ko yeyi don woni ko sodu don aw ahaduhuma al khiyaru ila muddatin ma'luma ma goddo e mabbe inna mi jogoto hunde nde mi sodi den ma hunde nde mi yeyi den innen e mudda andado e sai andado bi mana mi soda jungo ma otowal minna mi sodingal kono non mi jogoto ngal lewru fi yo mi andu singal moƴƴi ka singal moƴƴa e nder on lewru don sariya on no sellani mi honno wurtugol ya inne wondema yeyi don kanyum kadi mi yeyi mangal otwalan do kono non e hore ko mi yeyete ngal kon addu coggu magal jogodangal kono e nder lewru hara la mijitade ila ndarde si tawi woni affaire hun ankuda ko marsi aray e wurtata si tawi no woni affaire an marsali bi jontete buddi jonnitalan otwal mangal siko non kadi so dirdo haray mo kala modon no wawi wurtude sabu dum don haray on wadi on shart haray on wadi ko yete inna khiyar ashart fayasihhu haray on sarti don no sella wa in talat al mudda hay sitay woni sai on no juuti mi yeyma dum do haray o yayna mi sodi kono mi jogoto hitande mi dara hitande no dudi kono bay ko non haldirdo haray no selli mi yeyma dum do haray sodu kono non mi yeydo ma on haray mi do mijitade hitande nyande mi faalawo wurtude der hitande e wurtay haray don kanyum gadi no selli عن ابن عمر إتام سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نولاد ماكي إن المتبايعان تبتينو يندير ببن إدو بالخيار في بيعهما هريه بسوء دينا كان ييغو مابه ما لم يتفرقا فدب سيدالي كحديث إن دو ما لم يتفرقا فدب سيدالي كونو إن الخيار المجلس أو يكون البيع خيارا ma ngeygu ngu wona hakkunde mabbe imma sodu do ma yeyi do subagol kono inete
khiyar ashart. Fahmi ke donc haray ida mari kadi no honno khiyar al aib, khiyar al aib. Marchandise yeya mo tawa marchandise hino wonde on e aybe, yeya otowal tawa hingal wonde on e aybe, ma yeya dammol tawa dammol gol no mari nawnare, ma yeya nagge tawa hala hinga mari a nawnare ko soduda. Haray non kanyum kadi a kon non kanyum kadi sodudo on hino wawi wurtude sabu aybe mo soduda on. Ma du yeyi do on kanyum kadi innen wano mi yeya do joni goddo otowal o jonna mo mi fo biyeji, o jonna mi on buudi dinta fo biyeji. Hara no sellani mi on wurtugol sabu o jonni lan aybe o yetaki lan buudi ko jonni mi konko fo biye. Donc kanyum kadi hara no sellanami mi wurtugol. Inne khiyarul aib faqad taqaddama an-nahyu haray fe'ino inne hadugol gol fe'ino an kitmanil aibi e suudugol ko wiete ko aibem ene en jangino hadisa bawga ka nulado hadi honnu innen kabe maki wonde makala suududo aibe e ngeygu mudum yeyita Allah wadu barke e ngeygu ngu kala kadi soodudo tawi buudi makko ni no jogi aibe tawa o wawlali harayta Allah wadu barke e ngeygu makko ngu enen en jangino fa idha ishtara ar-rajulu sitay woni gorko soodi ma neddo soodi silatan hunde bi maana marchandise ma'ibatan wondudo e aibe walam yadri bil aibi tay o anda aibe wonudo on e der marchandise on e der hunde nde o yeyinde hatta tafarraqa ha be seedi bi maana mi yeya goddo ko boni mo mi yeyi o ronka andude ko hunde bonde ha men seeda nane ngene jangino si be seedi on num haray firtataake ande kadi kono do non aibe no der to moya suudi o yaade falahu haray no wodani on soodudo raddu sil'ati ruttugol ko inne wondema hunde nden ala ba'iha e yeydo nde on jonnita o jonte budi maadi sabu fi onnu sabu do non seedi ko gonga kono konnu si tayno woni ko piiji moƴƴunodi hanno sellano no yo wurtu kono baytu woni jaka hari da mari aibe haray non hande sen gollitiri dum non ka marseji meden buy haray no salo dum non kanyum kadi hande ya den konnu sa ari e ayni ko buudi anim fala be non hina buudi maadi hettata ndaru kanyum kadi marsandeji di mi jogi don detta kanyum kadi goddum go dum don sella simi sa yeyilan ko wondi aibe ma ayeyilan ko mi wada ma sarti ara mi soodi kono hila yawde ndaru ya mi arti welalla sinini ko buudi andi mi hani hettude ko buudi andi mi hani hettude adwa kala force de mi mi soodu go non sella ka sariya ara non hede andi centre commercial jidi e ko nande mum fo ko hasi kon ko no me gollirta an abi hurairata radiyallahu anhu qala itama bedo qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nunadu sallallahu alaihi wasallam maki man ishtara ghanaman kala on soodudo dammi musarratan kuni enete musarrat hiden andi joma dammi din kanyum kadi hebe mari ko wiete tactique dino be yeira si fala ma yeyo dammol ko wiete inne yontere arayde den do ka lumo stawi woni ko dammol jogingal biradan be salo birugo be acca don biradan na honno dewno diraka endi duma dammongol ha juufa jonno sa yehi yeyo ngol ba hiido bawo ko no yata baado si tawi woni mi soodimba nyande mi bira litre tati hara honno a biroyta hay fuyi bi mana ko biradan sedani ba jonnata ko woni bayi woni yeyo o ya falama ba yeyde accu don birali balde buyi fiino endi mabba on juufira janfo sodaybe ben fiyo sodaybe ben sikko aray si nabi baado haray biradan buyi ko noynete musarra haray ko innete man ishtara ghanaman kala on soodudo ko wiete dammi musarratan tawa hara inne biradan on no jogita ka der eddi mabba biraka fi yeyitoygol fahtalabaha on tigi non soodi ba nabi on to kamudum biri do joni honno mi soodi dammol gol tawata hara biraka balde buy milla sikkude on dum nyande ko sifadan no biradan dammol gol jonathan mi hano mi bira mi aba buy bimmine nyande no mi dabbita mi ronka tawa hay goy duma tasi gotu mi baal fahtalabaha suru do ba honno bira mba fa in radiyaha jonno si tawi woni o ndari o tawi jaka o jamfama sabu dammol ko o yeya kon bira duuda e mudum jaka o ya jamfi mo acci balde buy biradi ko du wadi simba jonni birada buy hande kadi sari on kondum inni wonande sodu don fa in radiyaha si o falama si tawi woni dammol gol o sodi gol welimo
e hoore ko mo janfa kon amsakaha o jogiti keba so tawi woni on non so tawi dammi ɗo soodi ɗin e hoore ko janfa kon ɗon welimo aray sariya on newni on non simo faala yomo jogito wa in sakhitaha si tawi no woni joni tikkinimo welalimo o andi jaka mo janfama fa fi halbatiha haray hande kadi no fawi ko wi'eten inne ɗuma ɓirugol dammol kol sa'un min tamrin ko wiyete sariyare tamaro ndana sariya on kon nun ɗumanni sariya on e hoore ko oya janfi kon sariya on innali joni yo oya artir wurta sabu si oya addi dammal ngol wurtidi kadi e yeeyi ɗon hara ɓiraɗan ɗan mo ɓiri ɗangoy yeeyi ɗon kañum perdiɗan ɗon ɓiraɗan ko ɗum waɗi sariya on inni e hoore ɓayto an a ɓiri ko ya nattu wurton dammol gol ɓeyda ɗon honɗum sariyare tew tamaro sariyare tamaro nden ko honɗum sariya on innani sooduɗo on yoyittu ko fi yoke honɗum yoke ɓiraɗan wonnoɗan ɗon famike masala on ka bimana ɗo daiman sariya on falaka hay e goto ɗumanne sabu si tawi woni sariya on innuno a yeeyi ko boni joni haray yo oya sooduɗo on yo wurtoy hanno o wi o yahay jonnitamo ɓuuɗi makko ɗi an gasi kono an halori ɓiraɗan ɗan sariya on inni ɓiraɗan ɗan halorɗa ɗan ko ya addor dammol ngol jonnita o ya ɓeyda ɗon sariyare tewtamaro وعن أبي هريرة رضي الله عنه اتم بيدو كدي عن النبي صلى الله عليه وسلم نولاد ماكي لا تصروا الإبلا وتنهن وتأون دائما كو مسرات أون وان صفات في مودو وتأون مرو بيرادان كا إن كويتين جلودي والغنم إكدمي في أين غول سوداء فمن ابتاعها كلا أنصودو ɗin geloɗi waɗaɗi ɗum ɗon ma ɗi dammi waɗaɗi ɗum ɗon accaɗi ɓireede ha enɗi mum ɗi ƴuufi yeeyoya fi janfagol sooduɗo on badu fa in ibtaaha badu si tawi woni noon on tigi soodima ɓaawo ɗum ɗon fa innahu haray no woodani sooduɗo on bi hayri nasirayni ko ɓuri moƴƴude e darɗe ɗen ɗiɗi mbimana hon ɗum no sellanamo jogitagol inna mi janfama kono mi jaɓi mi wonday mo ma ɗum hon ɗum mi nattay mi wurta mi ɓeyda ɗon honno sariyare e sa min tama bi hayri nasirain ko ɓuri moƴƴude kon bada an yahtalibaha ɓaawo o ɓirude geloɗɗi ma ɗum ko wiyeten dammi ɗin inchaa si o faalama amsaka o jogitike yoore koya janfimo kon so wandi wa inchaa si tawi noon woni o faalama kañum kadi raddaha o rutti imma geloɗɗi ma ɗum dammi ɗin wa saa tamrin e o ɓeyda ɗon kañum kadi onnu sariyare innen wandema ko wi'eten kon tamaro yoke ɓiraɗan ɗammo ɗamo ɓiri ɗan ɗo kañum kadi holli en innen wondema haraji ɗuma sariya on daiman no numɗi haray noon daiman ko fameten ɗo alkhiyar ila mari khiyar almajlis la mari khiyaru sharti la mari khiyar alayb khiyaru almajlis ko simi yeyima a soodi e ka jooɗiɗen noon sen seedi haray kon no ngeygu ngun timmi jono si mi hawjinima fi en seedu sabu mi faalaka yen wurtu haray ngeygu ngu honno haray mi faggitike ko harmi sabu haray mi janfike jono khiyaru sharti ko sen yeeyindiri minni mi sooday kono noon mi yaha mi ndaroya dega suudu balɗe tati ma ɗum yontere haray ɗon kañum kadi no selli e nder on yontere ɗon si tawi woni yontere timmale artiri sifa wanono inniteni sa soodoy goɗɗum ɓe jonnete ɓe inna haray yaw ndaroya e nder balɗe telɗe sa artirali ɗum ɗon haray ngeygu ngu timmi sa artiri noon haray a wawi wurtude amma khiyarul aibi ɗum ɗo ko so tawi woni a suuɗu aybo haɗay noon sifa ɗi publicité ji ɗi yiyeten ka laawi marchandise ji ɗi fof konnu heno windi no moƴƴi no ɗumanni kono ko sa ɗumannike iya aybeji mum ni ka sariya kala ko sooduɗa tawi aybe no suuɗa nder to hay sa jogoyke hitande heɗa wawi artirde sabu hari aybe no nder ton innen wondema o suuɗi amma noon si jommum tigiri innima ɗum ɗo de no moƴƴiri ngo sengo ɗo no boniri ngo sengo ɗo a soodiri noon aray sellata son seedi ɗo yo wurtu haray ko noynete khiyar almajlis wa khiyar alsharti wa khiyar alaybi haray joma deftere nde ko ɗiɗo tati o janti haray noon ka defte jane khiyar ji buy kañum kadi heno woodi harana ɗiɗo kono e falaka natude e jantagol ko windaki ka deftere ɗo kon haray lan hatta ka darsmen ɗo inchallah hande wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh